به هەڵبژاردنê ne tenê kandîd û partên siyasî mijûl kirine, belkû karê kargehên cilûberg û çapemeniyan deh hinde car zêde kirine. Ev kargehe li Hewlêrê niha 5 milyon alayên partên siyasî û 1 milyon alayên Kurdistanê bi dehan cûroqebaran durust dike. Sed jinên Hewlêrê vî karî encam didin. Vê kargeha cilûbergan û çapê li Hewlêrê di Meydîn Kurdistana îcar da bibînin. Her cara herbijardin li Herêma Kurdistanê yan jî li Iraqê tên encamdan, bê hizara kes xwe kandîd dikin û bi sedan partên siyasî û dehan hevpeymanî têda beşdar dibin. Îcar jî di helbijardinên Perlemanê Iraqê de zêdetirî 7500 kesan xwe berbijêr kirine. Hemû jî propagandeyê hem ji bo xwe hem ji bo partên xwe dikin. Ev kargehe li Hewlêrê ye. Karê drustkirina ala, tîşert, milpêç, posterên qumaşî û flex ji bo beşekî ji van part û berbijêran durust dike. Zêdetirî 130 law û jinên bajarê Hewlêrê di kargeha Ecnihetil Nesr de ya cilûbergan û çapemeniyê kar dikin. Em kargeya li 15/11/2023 damezrawe û 2 sal pêştr bernameyî bo darejrawe û îşî liser kirawe û mekayînekanman hemû li derve welatî hînawe li Ewropa û komalek muhandîsî pêşkewtûman hînawe bo ew ke bitwane karmendekanî xweman fêrkarî pê bidin û pêwîstîman bi derve welat nebe wekû muhandîs. Elhamdülîllah em şerîkê li 4 beş pêk hatuwe, beşێkian ke taybet e be qumaş, beşekê tir taybet e be reng, beşek tirman taybet e be birîn, beşek tişman taybet e be durîn. We li nav em beşane de ewanî ke berhemhêner û berhem dihêndire birîtiye li cilûbergî jinan maksî hemû em cilûberganî ke piyaw li beriyan dike tîşêrt cilî werzişî cilûbergî eskerî we boye ême hewlman de ştêkî awa li Kurdistan bo yekem car durustkeynî we li paytextê Herêmî Kurdistan li Hewlêr li ber wê nebûwe pêştr we li Iraqî jî nebûwe we ême teqrîben 100 karmendî afretman heye ke hemûyan Kurdin, teqrîben 15 bo 20 piyawman heye ke beşî wan toze quristir e ke beşî kelender û prêsa toze germ e lega print. Ev kargehe ji bo xwe amade ke ji bo vê helbijardinê amîrên nû anîne ji bo bikarin bi kwalitiyeka bilind li ser çend cûrên qumaşî çapê bikin. Ev beşê çapkirinê di nava evê kargehê de ev amîrên hene yên printingê an ku yên çapkirinê amîrên gelekî pêşkeftîne bu yekem car li ser astê Kurdistan û Iraqê ev sê printerên hene di nava evê kargehê de tên dîtin ev printerên hene an ku çapkerên hene taybetin bu çapkirina hemû cûra rengekî li ser hemû cûra qumaşekî li vê derê beşê printingê an ku pirêya van amîrên hene ku 13 amîre di nava beşê çapkirinê printingê de hene. Ev amîrên hene dikarin bînerin bernama Meydîn Kurdistanê her yekî ji wan e heya 1200 metr bi dirêjayî eger firehî jî heya 3 metra be ne probleme dikare çap bike. An ku em karîn şêwazekî dibêjin 600 metr yên dûca yên qumaşî dikare yek dem ji mêr de yan ji 1200 bi dirêjayî yek dem ji mêr de her çapkerekî ji va her amîrekî printingê dikare print bike. Tûbên ewha yên spiyên qumaşî niha dixin nava van amîran de. Niha ev beşê henê ji ber bangeşeya propaganda tê kirin bangeşa ji bo layinên hizbî ji bo kandîdan yan ku evên xwe helbijartin her yekî ji wan e li dîf cûrê şêwaz reklama ew niha propagandayê ji bo xwe dike yan ku lîstên mêyên hizbî li Kurdistanê ew çi da xwaz dikin tîşêrt be
آلا با آلان رسته با ملپیش با هر چی جورم یا قماشی بیتا چکرن اف آمیرینه بکوالتی که گله کی بلند دکاره لسر پرند بکه پریا اوان کمپیوترین هنه کنترول اوان آمیران دکن و دست به چاپ کرنه لبش پرنتینگی اوها کارت تکرن اجبر داخوازیا پارتی دموکراتی کردستان بو بر همین پروپاگندا کاندیدون لیستا خو به میلیونها آلا به صدان هزار تیشرت و ملپیچ و بر همین دنج وی کارگه خواستینه کارگه جی همو حوله که ده که کار وان دزوترین دم ده به انجام دان ئێمە ڕۆژ بۆ ڕۆژ لە پێشکەوتن داین و پێشتر کۆمەڵێک شت دەکرا لە دەرەوەی وڵات بۆ نمونە ئاڵا تیشێرت کوڵاو بابەتی ئەکسوارات انتخابات لەخوا بە زیاد بێ ئەم ساڵ هەموو ئیشی انتخابات لای ئێمەیە و هەمووی لەسەر دەستی ئەم کچ و کوڕە جوانانەی هەرێمی کوردستان و پایتەختی هەولێر دروست دەکرێەوە لە ئایندەدا ئیشەڵڵا شتی جوانتر دەکەین و شتی جوانتریش پێش دەخەین و پاڵپشتی حکوومەت یاریمی کوردستانی جەنابی سۆرۆک بارزانی برا گەورە بۆ ئەم پڕۆژە ناوخۆیانە هۆکار دەبێت بۆ گەورەبوون و گەشە سندنی پرۆژەی زیاتر ئێمە ژێکێکی لەوانە سینا گنجکی باجار هەولێرە تەمەنی 18 ساڵە سەرپەرشتیا بەشی چاپکردنی ئەنکۆ پرینتینگێ دەکات ناوەوێ کارگەهێدا gelek karmendin jî gel sîna hene hêzeka baş li gel heye de bikarin hemû cûra qumaşekî prend bikin ez gelek pê xweşim dema ez gencên wekî te dibînim diçin nav pîşesaziyê de hez dike jî bi befrokewan di ayîneyê de yalla înşallah du ya frokewanekî kurt em ê wî jî bibînin başa bûn baz bike beşî printing çend amîrtan heye بچ کوالتی که و پرند کن دتوانن کپاستان چند و چند کارمت تنها لگل تانیش دکا بالا کار درل سیازا سبول کشنی لیه که دکات سیازا جیاز حالی جیازی دا لدو پاسس بدکا اتا هش پاس که دکاتا لدو پاسکا 400 سبول بیکیشن اتا 2000 سبول بیکیشن او بيكسل بير سنتيمتر ها والله بيكسل يعني اف كواليتي ويا فول كواليتي فول كواليتي فول كواليتي فول اتش دي هذا هو كورانجو برنت باشا قماشين تقارن وزني وزني الى 50 جرام حتى 600 جرام اماش هر سكان ل 600 او ل 500 جرام تصاب دكين حتى 600 جرام جلا باشا هذا كارين بيجين فول كواليتي فول كواليتي فول اتش دي وماشا كانش فول باشه اگر ام بین بحثا اوان آمیرین چاپ کرنه بکن کپاسیتیوات چنده یعنی دتوانه چند پرند که قماش چند پرند که بالای لیرانا دو نوع جیازی لیا همون نوعیتی ان جیاوازا پیم گفتی لدو پازس پیدکا اتاش پاسی بله لا هش پاسا کان دتوان لیک ساعتی دا 1500 متر قماش تصاب کن یعنی بدریجی گلت پانیش باش او زال دو پاسا کان سو كوانا كواليتي يعني زمترا قديمين بيشترن او انا جهاز طازه ما هناردو كردوا دتوان روجي دا 500 متر ليك ساعات سابكه جالك باشا بوم بحثا كارمندن خطك او كسنجل وكارت كم والله كاربدا كان هم خلق الشارع هولي الشيرينه هم يا كردن هم يا جنزن بخوم سفاش كان دكم بخوم همش كانوا فير كردن كان كسم 25 نفر 25 كسم والله هن كان دم جمره كارت كم جمره كان يعني شفتي بيانيان ده نفره وشفتي ايواران وشوان فازده وده يعني هم كارين بيجين 24 ساعه والله 24 ساعه جالك باشا اجبر داخوازی زور یا پارتین سیاسی و بربجیران لسر بر همین اوی کارگه بشی چاپ کرنه لکارگه 24 دمجمیران کتیه دی کاری ده اجبو اوان داتا یا وان وینین کدان لسر تیشیرتان ناوا وی کارگه ده تایبت البش پرینتینگه اوان آمیره که جراد بجن دی تی اف اف آمیره هنه پینچ ده پینچ رنگه دکاره دی یک دمجمیر ده نزیکی 5 متر بدریجای جستیکرا پرند بکه ستیکرین کوالتی برس رنگین جدا رنگین باش اف آمیره هنه اگر ام بین بحث بکن کاچاوا کار دیگه بینرین ما الوی داره طبعا همون روبوتیک اتوماتیکه بونمونه اف انها دیس هم ده بحثی بانگشه بکن بانگشه او تایبت بولیستا پارتی کارت تکرن الوی داره
اف ستيكرين هني ينمازن بو تيشيرت انا طبعا اف بو بشتينا يعني كبجني باك ستيكر افجي فرونت ستيكر جبو فيري الفيري ددن اف جورن هني شركات ساعات دا ستيكرين قباره مازن اف اميره هني اف برينتر هني دكاره حتى حصات حتى 1000 ستيكرين اوها برنت بك ديك دم جميرده اگر ام بحث ستيكرين ماز بچيك بكين ين فرونت ين تيشيرتي او البيشا تيشيرتي دن دكاره هيا 4 حتى 5000 ستيكرين اوها هر چه جور ستیکرک با چه مارکه با چه با جبو تیشرتان ویرت انا پرنت کرن پشتی اف روبوت هنه دست بید که سر اوی نایلون تایبت بو تیشرتا استیکری پرنت که دیتا اوی باشی ماده که های جرات بجنه شکر آنکو وکو شیره امتکارین هنه که بخنت ناف اوی آمیره دا اف ماده هنه سپیو که هند بینن اف آمیره چد که دما ستيكال فيري تيتا برنت كرن تي بن في اميراي راتشا هر صحندك دخنت فيري في درجه ده اف ماده هني وكو شيره ما بحس كر وكو شاكيره بفيري دمينا بستيكاري فاتمينا بيشينجي تيتا ناف بينا دو فرناندا ببلا جرماتيا 400 بلين جرماتيه اوی شکره هنه اپوی ستیکری و دیگه شیره و لزگه دیگه 400 پلن گرماتی البش ای که 6 لیتر هنه البش دویجی 6 لیتر هنه هر دو پاورا گرم دیگه نزدیکی 2 متر درجه پیش اینکه استیکر درد که و آماده به یه شکری آماده با بو آمیره کردن الویری جدیسان پلن گرماتی و گرم بکه الویل تیشرتی بدن و به هیچ شویی که او استیکر دما التیشرتی تیدان جوان آبا اف بشه هنه دنوا کارگه ده دانان همو جورن استیکر به همو قباره که و رنگی که لسر تیشرتانه پیشتی بشه درمان تیشرتان به همو جورو رنگین قماشی او آمادت کن دیشینن ویره و بشه پریتینگیجی الویره دیف پلانه کاچت استیکره که الویره تیتا پرنت کرن و تینا اوی بشی ده کارمند ده گنجن ما ین باجار حولره ادوی بشی دانه همو جوره که تیشرتی بونمون اف تیشرتن هنه اف ستیکرن هنه لسر هاتینا دانین همو رنگک یا قبارک بونمونه اوهنه لسر قماشی هاتیا پرنت کرن و هر وصا بونمونه اوهنه نه دما بانگشه و پروپاگنده نه بو لیستا پارتی دست بید کن اوان تیشرتان نزی که 200,000 تیشرتان وصا دست بید کن اوان ستیکرن هنه فرمو اف ستیکرن هنه وید هاتینا پرنت کرن تینا بردسته وان دو هیلن برام آنین هنه یانکو دانانا ستیکرا سر اوان تیشرتن هنه اف هر دو هیلن هنه اف گنجن هنه دکارن یک دمجی میدان نزدیک 7,000 تیشرت آماده بکن هر چه قباره یک استیکری هبه چند استیکر سر تیشرتی هبن چه رنگ با او دکارن آماده بکن و دیسان بشینیم بشه پاکتینگل بشه پاکتینگل پشتی اوتی کرنه و آماده کرنه دخن اتناوا پاکتن واندا و دیو دا دشینن بو اوی بکریانوی کسی او تیشرتا لی داوا کری آنکو دا خاص کری ئێمە هەر بۆ کوردستان کارمان نەکردووە بۆ عێراقیش کارمان کردووە و بۆ لایەن و حیزبەکان و کاندیدەکان کارێکی باشمان کردووە مەسەلەن بۆ بەغدا ئەم ساڵ زیاتر لە 1 ملیۆن تیشێرتم دروست کردووە زیاتر لە 2 ملیۆن ملپێچم دروست کردووە زیاتر لە 700,000 کڵاومان دروست کردووە حدیقل 2 ملیۆن تا 3 ملیۆن ئاڵامان دروست کردووە خۆشبەختانە بۆ کوردستانیش بە هەمان شێوە ئێمە زیاتر لە 4 ملیۆن ئاڵامان لە کوردستان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان دروست کردووە و تیشرتمان کردووە کە ئێستا لە تەواوبووندا تقریبان 250,000 تیشرتی پارتی دیموکراتی کوردستانمان دروست کردووە 100,000 ملپێچمان دروست کردووە لەگەڵ چەند هزار کوڵاوێکیش بە تەقیقی ئەوەم بیر نییە بۆیە خۆشبەختانە ئێمە توانیمانە پارسەنگێک بۆ حیزب و لایەن و قەوارە سیاسەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان ڕابگرین بۆ ئەوەی بتوانین بە کەمترین کات و نزیکترین شوێن لێیانەوە ئەمانیان بۆ دروستکەین و پیان بگەێنین اف بشه درمانه دکارگه ده همو جورن جلو برگان الوی داره تین دورین نهاجی کاری بر همین پروپاگنده هل بجاردنان دکن لیستا پارتی دموکراتی کردستان جوی کارگه خواستیه 10 قبارین جدا آنکوین آلایا جبوان اف کارگه دبه درست بکه و آماده بکه بشه آماده کرنیجی دبه 4 میلیون آلاین اوها
ji bo lîsta Partî Demokratîk Kurdistan ji bo vê bangêşeyeya hilbijardinan dibe ji wan deh qebareyên cuda an ku sayzên cuda dibe amade bike. Ev keçên henê jî berdewam karê birînê dikin û li aliyekê dijî têne dirîn û dibine pakêt û diçin li ser cadeya û di nava ahengên Partî Demokratîk Kurdistan da têne belavkirin. Di vî beşî de bi tenê afret kar dikin. Hatîne belavkirin li ser çend beşekan û zêdeya wan jî karê durmanê dikin. من ناوم أيامه ولو كاجي إيش كينو من لا برشي برينم كدي برمو لسر مزكا تقريبا بيسكز دبينو كدي برينو دي نيرينا برش خياتا كان أوان دي دورنا روجانا زياتر لا بسبين ستاسي هزار آلا دبرينو زرد وش خوش لو كاجي إيش كان براستي. Ev du sala ev kargehe berhemên propaganda helbijardinan durust dikin. Karîne bi kwalitiyeka bers û daxwaziya layinên siyasî cîbecî bikin. خۆشببختانە ئێمە پار لە ساڵی 2024 توانیمان کارێکی باش بکەین بۆ حیزبولایەن و کاندیدەکان و لەو ئەزمونێکی سەرەتا بوو بەڵام ئەو ئەزمونە بوو پاڵپشتی ئەم ساڵمان لە ساڵی 2025 بۆ ئەم انتخاباتە توانیمان بە قووەت و تاقەیەکی باشترەوە کاڵاکانی خۆمان پێشکەشی ئەم لایەن و حیزبانە بکەین وە زۆر لە کاندیدەکان لای ئێمە ئیشان بەکرداوە و چەند حیزبێکیش بە تایبەتی پارتی دموکراتی کوردستان ئیشەکانی هەموو لای ئێمەیە و توانیمانە زیاتر لە 4 تا 5 میلیۆن ئاڵا دروست بکەین. تەنها بۆ پارتی دموکراتی کوردستان زیاتر لە 1 میلیۆن ئاڵای کوردستان کە بۆ یەکەم جارە لە عێراق شتیوان ڕوودەدا. خۆشببختانە ئەم ساڵ گۆڕوتینێکی زۆر باشی پێوە دیارە ئینتخابات وەک لە ساڵان زیاتر بەعکمەوەی کە زۆر لە حیزبەکان ئەم ساڵ پارەی باشتر سرف دەکەن و کاندیدی باشیان تەقدیم کردووە و شەفافتر و جوانترە ئینتخاباتەکە. امیدوارم دەرئەنجامێکی باشیشی هەبێ بۆ عێراق و کوردستان ئێمەی کوردیش تا مزرۆ چاوەڕێی دەنگی باش و کورسی باشین. Ev kargehe kariye girêbesên zêdetirî 4 milyon dolarî digelvan part û layinên siyasî girê bidin. Ev beşê durmanê ye an ku beşê amadekirinê ye di nava evê kargehê de. Sat jin û keçên bajarê Hewlêrê yên Kurd di nava evî beşî de kar dikin û karê durmanê an ku em dikarîn bêjin xeyatin di nava evî beşî de. Yên din jî karê otîkirinê, karê birînê, paketkirinê û hem jî harîkariya van bergdûra dikin an ku van kesanên ku karê xiyatê dikin harîkariya ewan dikin. Her yekê ji wan e dikare 300 tîşertan, 1000 milpêçan, 1000 alayan û mewadên din dikare yekî demjimêr de amade bikin û bişîne beşê paketîngê. Teman demê de her yekê ji wan e ji bo helbê helbijardinê û propaganda ewan lîst û layenên hizbî evên helbijardinê de bejdar û karê ala û mewadên xwe yên reklamî her tiştekî ji qumaşî bête kirin ji wan de xaz dikin. Her yekê ji wan e 15 demjimêran mala xwe hemzarokên xwe hinekî ji wan e bi cê hiştîne û di nava evê kargehê de kar dikin. Heya ev helbijardine ji bo layenên siyasî yên Kurd ew serkeftinê bi destxwe bînin. ئەمە لێرە سەد ئافرەتین شێست خەیاتن ئەوانی دیکە بەردەستن ئەلحەمدوریلا بەشی ئوتومان هەیە بەشی بڕینمان هەیە ڕۆژانە بڕین و درمانەکان دەکەین کڵاو دەدورین ملپێز دەدورین لەفاعەکان دەدورین تیشێرتەکان دەدورن ئەلحەمدوریلا جگە لەوەی کە ئیشی بابرێن ئاڵای کوردستان دەدورن و تەنیا لە بۆ بابرێن هەڵبژاردن نییە ئەلحەمدوریلا ڕۆژانی تریش کار دەکەین و تیشێرتیش دەدورین لە بۆ دەرەوەی وڵات ئێمە لێرە ڕۆژانە 8 سعات ئیش دەکەین بەس دەبەرەوەی هەڵبژاردنە 15 سعات ئیش دەکەین ئەلحەمدوریلا بەردەوامیش دەبین زیاتر و زیاتر سەر دەکەوین و داوا دەکەم زیاتریش ئافرەت بێنە دەرێ لە ماڵی کار بکەن کارگە پێویستی پێ ئافرەت لە ماڵێ بێتە دەرێ ئیش بکاتن
هیوادارم هەمویان بێن کار بکەن لە ماڵێ دانەنیشن. شتێکی زۆر گرنگ کە ئەبێ باسی بکەین ئەویش لەسەر ژنە طبعاً من لە سەرەتادا تەوەقع ئەوەم نەدەکرد کە بەو جۆرە بەرەو پێشچوون بەخۆ ببینێ لەبەرەوەی زۆرێک لە کارمەندەکانمان ئێستا ئافرەتن ئێمە کە ڕۆڵێکی بەرچاویان هەیە لە درینی ئاڵا تیشێرت کوڵاو ملپێس بەڕاستی توانایەکی زۆر باشیان هەیە لەسەر مەکینەکان و ئێمە پێشووتر تقریبان 8 سعات کارمان دەکرێت بەڵام لە ئێستادا زیاتر لە 12 سعات کار دەکەین ئەوەش جێی دەستخۆشیە بۆ ئەو خوشکانە کە پێشتر ئەوانە هەمووی لە ماڵەوە بوون ئێمە توانیمان هەلێکی کاریان بۆ بڕقسێنی بیاینە دەرەوە هەم وەکو ئەزمون و هەمیش وەکو هاوکاری و بەرەو پێشچوونی کردی تایبەت یعنی لە هەردوو ڕۆوە سودمەند بووین هەم لە تواناکانیان هەمیش لە بەرەو پێشچوونی کارەکانمان و شوێندەستیان دیارە هەمیشە ئافرەت لە کۆمەڵگەیە شوێندەستی دیار بوو لای ئێمە شەر بەم جۆرە شوێندەستی دیارە. تیمەکە 12 کچی ناوە ئەvê کارگەیە دا تایبەتە بۆ دروستکردنا ملپێچان ئەنکۆ ئەف ملپێچن ku part û layinên siyasî kartînin ji bo nava ahengên xwe de ji bo propagandayê bo helbijardinê. Şeşiş wan li ser otî kar dikin, şeşiş wan jî li aliyekî di li ser makîneyên over kar dikin heya evan milpêçin henê li vêrê amade bikin. Rojane ev keçin henê dikarin heya 50,000 daneyên hewa amade bikin û bikine nava pakêtan de. Plana vê kargehê drûstkirina kargeheka mezin e ku bikare qumaşî jî di nava xwe de berhem bîne. Her wiha zêdetirî 300 derfetên karî jî ji bo gencên Hewlêrê drûst bike. Elhamdülillah her em karmenda ciwanane bûn kە ئێمەیان گەیاندە بەرزی و ئێمە بیرمان لە ئایندە کردەوە بۆ ئەوەی چۆن کوردستان بەرەو پێش و جوان دەچی ئێمەش بتوانین محمل یاخود بڵین کارگەکەمان گەورەتر بکەین بۆ ئەوەی بتوانین تحملی هەموو عراق بکەین بەرهەمێنانی هەموو عراق گەینە ئەستۆ و ئەمسالی ئێمەش زیاد کە ئیشەڵڵا بۆیە ئەم ساڵ ئێمە بەرنامەمان داناوە لە دوای انتخابات کە پرۆژەیەکی زۆر جوانی هاوچەرخ دروست دەکەین کە پێک هاتووە لە محملی قوماش واتە کارگەی قوماش بەرهەمێنانی قوماش بەرهەمێنانی بەتانی جلوبەرێک بە هەموو جۆرێکەوە جلوبەرگی سەربازی جلوبەرگی سپۆرت جلوبەرگی وەرزشی و هەموو ئەو جلوبەرگانەی کە لە ڕۆژانەدا پێویستین و ئیشەڵڵا لەو بەشەیە لەو شوێنەی کە دروستی دەکەین و ماستەر پلانمان بۆ داناوە و لەگەڵ ئۆکمان لەسەر خەتین زیاتر لە 200 بۆ 300 هەلیکاری زیاد دەکەین واتە لە ئێستاە کە 100 و ئەوەندە نەفەرمانەیە نزیک دەبێتەوە بۆ 500 نەفەر. Ev kargehe bûye sedem ku zêdetirî 10 milyon dolarên Emerîkî ji bo berhemên propagandê yên helbijardinên îcar li Kurdistan û li Iraqê de bimînin. Ev berheme li Hewlêrê û Kurdistanê jî bêne drûstkirin. Ev jî bûye sedem em bêjin ev meydên Kurdistan e li Kurdistanê û li Hewlêrê tên beramanîn.